Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV, tunaboneraho akanya ko kubasuhuza mwebwe mwese bakunzi ba Umubanji TV. Reka tubahe mwaramutse, abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye, aho turi ku cyumweru ku bakristo bateranye uyu munsi, ku bari kiri mu materaniro turabifuriza kugubwa neza ndetse turabifuriza no kugira weekend nziza. Hirya no hino abatuye ku mugabane wa Afurika, abatuye ku mugabane w'Uburayi ndetse na za Amerika n'indi migabane igize isi, turabasuhuje kandi tunabaha ikaze mu makuru ya Umubanji TV. Tubibutse ko turi ku cyumweru ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Reka rero tubiyegereze muri aya makuru. Ni amakuru ashushe mu by'ukuri, twabateguriye amakuru adasanzwe. Reka nanone wewe utarakanda subscribe kuri channel yacu ya Umubanji TV, wajya ahanditse subscribe ukahakanda, ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo batarakora subscribe bakabasha kuyikora. Mujye muri comment mutwandikire muduha inama zanyu, ndetse munatwereke ko muri kumwe natwe makuru tubagezaho. Turabizi ko tubagezaho amakuru yizewe kandi twatohoje neza, tuzi ko ari ukuri, ni ya makuru atariho ivumbi tugiye kuba tubagezaho, kandi ni nayo tubagezaho buri munsi. Reka rero tutararambura iyi update yacu, tubagezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri aya makuru yacu. Turahera ku mirwano yarayibaye ijoro ryakeye, ijoro ryo kuwa gatandatu agana amasaha 3 hariya muri Plene harahabereye imirwano ikomeye, aho ingabo za M23 zahaye isomo ingabo z'abarundi na za FDLR na FARDC bari hariya muri biriya bice. Turaza kubagezaho mu buryo burambuye uko uru rugamba rwagenze. Perezida wa Kongo Bwana Felix Tshisekedi akomeje kohereza ingabo zidasanzwe i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira intego yo kohereza izi ngabo. Nanone hariya muri Sud Kivu ni naho turi buze kwibanda. Iwarungu havyukiye imirwano yahuje Wazalendo ndetse n'ingabo za M23. Muri teritwari ya Mwenga turaje tubabwire ku bitero byabaye ku munsi w'ejo ndetse n'ibiteganywa kuhabera. Nanone turagaruka ku muvugizi w'ingabo za MRNDP, Ndakize Kamasa Welcome, ni umuvugizi wa MRDP. Muratubabarira ni nkaho tutabivuze neza, ariko ni MRDP. Ni MRDP nibyo umuvugizi waryo biciye mu itangazo. Ndakize Kamasa Welcome yagize icyo avuga, nawe turaza kugaruka ku magambo yatangaje. Muri Fizi nanone ni ibitero bikomeje kwiyongeraho, ingabo z'u Burundi zikohereza ingabo nyinshi kongera gukorera genocide mu bwoko bw'abanyamurenge nk'uko baraye babikoze. Andi makuru, itsinda ry'ingabo zirinda umukuru w'igihugu ca Kongo ariwe Felix Tshisekedi, itsinda ry'ingabo zitwa abajere bakoze ikintu kidasanzwe hariya mugwa mukuru Kinshasa. Reka rero tugarukiye ku makuru yacu mu buryo burambuye, tubagezeho amakuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twababwiye ko turi buze kwibanda mu burasirazuba, cyane cyane muri Sud Kivu niho hari amakuru menshi, nubwo turi bunyarukire mu mujyi wa Kinshasa, ariko amakuru yacu yose turaza kwibanda muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu muri iri joro ryakeye mu kibaya cya Rusizi, aho kunze kwita muri Plaine de la Ruzizi, habaye imirwano ikomeye, ubwo ingabo z'abarundi nyinshi zazaga zishaka gusatira M23 ahiri. Murabizi ko M23 yawukipse iriya misozi ari point strategique o kuba bahangana mu bibaya, bagiye bahasiga abasirikare bake, ariko cyane M23 ibiri kuri matopu, dore ko hariya ari mu bibaya cyane munsi y'imisozi. Ingabo z'abarundi zaje ku bwinshi zishaka uburyo bakwambura M23 ibice yafashe, bararwana. Ni imirwano bajemo bashaka gusatira M23 yari iri ku misozi. M23 yababonye ibarangiriza kure, niko kubasatira
imirwano nubwo yatangiye, ni imirwano yatangiye ahagana saa tatu z'ijoro, ni imirwano itari yoroshe, aho M23 yarashe ingabo z'abarundi mu buryo budasanzwe. Amakuru atugeraho aremeza ko za ngabo za M23 zigwanisha imbunda za siransi cyangwa se imbunda zitumvikanisha urusaku zidaturika arizo bakoresheje, yewe banakoresheje n'ibindi bidasanzwe birimo amashoka n'indi ntwaro za gakondo mu kwica ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zahakubitiwe mu buryo bukomeye. Rero mu ngaruka zo kuba batakaza ingabo nyinshi, igisirikare cy'abarundi cyatangiye kuvuga ko bitumvikana uburyo bafusha abasirikare bangana kuriya, bamwe ndetse bashaka no kuzegeka ku babo, bakavuga ko haba hari abayinjiriye bari gutanga amakuru bakayaha umwanzi. Ibi rero barabivuga kubera ingaruka zo gupfusha ingabo nyinshi hariya. Mu by'ukuri abarundi ibyaraye bibabayeho hariya mu kibaya cya Rusizi sinzi ko bizibagirana. Reka tugaruke ku bijanye n'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza ingabo hariya mu gufasha ingabo za FARDC ndetse na za FDLR nyinshi zisanzwe hariya zahunze zasize zikoze jenoside mu Rwanda, zikaba ziri muri wa mugambi nanone uwo kongera gufatanya na FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu kugerageza uwo mugambi. Bakomeje kurunda ingabo nyinshi, hari ingabo z'abarundi ni nyinshi ku buryo zikomeje kwiyongera. Ni muri urwo rwego rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi, yohereje ingabo zishinzwe iperereza zidasanzwe mu gutera ingabo mu bitugu cyangwa se mu kuzana undi muvuno wo kureba uburyo bakwirukana M23 bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Uvira, dore ko umujyi wa Uvira usatiriwe umwanya wose w'abatombe. Ni muri urwo rwego rero yohereje izo ngabo nyinshi zidasanzwe. Naho muri Walungu, muri teritwari ya Walungu, nuko muri iki gitondo hazindutse habera imirwano yahuje ingabo za Wazalendo na M23. Ni imirwano tutaramenya uko byaje kurangira cyangwa se uko urugamba rwarangiye, ariko ni imirwano itari yoroshe. Hari Wazalendo benshi batahunze bakiri muri ya bice. M23 ni muri urwo rwego rero iri gukora amasuku igerageza uburyo bwose ngo babashe kubirukana babakure muri turiya duce. Reka rero tujye muri teritwari ya Mwenga hariya za Mikenke muri Haut Plateau. Mikenke muri teritwari ya Mwenga nuko ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye. Ingabo z'abarundi nanone zongeye kugira wa mugambi mubisha wo gusenya imihana y'abanyamurenge, nyuma yuko hariya barwanye ku munsi w'ejo za mayimayi nyinshi zivanze na FDLR, nyuma yaho bakubitiwe n'ingabo za MRDP ziyobowe na General Charles Sematama, nuko bagize umugambi nanone wo kongera kuzamura ingabo z'abarundi zize kubashigikira. Ingabo z'abarundi murabizi ko zakubiswe, nanone bongeye kuzamura ingabo nyinshi. Amakuru atugeraho aremeza ko hazamutse amabatayo menshi y'ingabo z'abarundi, nkuko tubikesha umuvugizi w'ingabo za MRDP Ndakize Kamasa Welcome, yavuze ko zikomeje gusatira imihana y'abanyamurenge. Ni imihana y'abanyamurenge iri muri Haut Plateau cyangwa se mu misozi miremire. Iyo mihana ingabo z'abarundi zasatiriye harimo umuhana wa Kamombo, Karumyo ndetse na Mikenke. Ibi rero bakaba bamenyesha amahanga ko Uburundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, leta y'u Burundi ikomeje umugambi mubi wo gutsemba abanyamurenge. Reka tujye muri teritwari ya Fizi. Muri teritwari ya Fizi nanone ni wa mugambi wo gutsemba abanyamurenge. FDLR nyinshi na mayimayi ziturutse mu bice bitandukanye hamwe n'ingabo z'abarundi, kandi ibindi bice baciye bakoresheje inzira y'amazi baca mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, aho bazamutse basanga ingabo nyinshi za mayimayi
bafite umugambi ndetse benshi bamaze guhurira mu Rugezi aho bahasanze ingabo nyinshi za mayimayi rero ziri kumwe n'ingabo za FDLR nyinshi ziyobowe n'umajoro witwa Safari wavanye ingabo nyinshi za mayimayi bavuye kwa Kagembe, zaje rero aho zaje guhura n'izindi ngabo nyinshi ziyobowe n'uwita Majoro Ngoma Nzito, nazo ziri aho bita imusika. Izi ziyobowe na Safari zaturutse muri axe ya hariya za Rugezi aho zigamije gutera imihana y'Abanyamurenge ikurikira iri hariya muri teritwari ya Fizi. Umuhana wa Murizani ugenderewe guterwa ndetse n'Agakangara n'Agakenke. Iyi ni axe y'ingabo za FDLR n'ingabo z'Abarundi bari hariya muri biriya bice, ni imihana niyo bahigiye gutera. Izindi mayimayi nyinshi zirunze aho bita imusika, ni mayimayi za Biloze Bishambuke ziyobowe no bita Ngoma Nzito, nibo nabo bahigiye gutera iyindi mihana y'Abanyamurenge itandukanye. Iyi mihana rero y'Abanyamurenge bafite umugambi wo gutera ni imihana ya Kivumu ndetse Gahwera na za Rutigita ari amarango yose. Izi ngabo rero zifite uwo mugambi mubisha wo kubatera ziri aho bita imusika. Reka nanone ya update yacu tuyisoreze mu mugwa mukuru wa Kongo ariwo Kinshasa. Ingabo zirinda umukuru w'igihugu cya Kongo zibarizwa mu itsinda ry'abaGL, ni ingabo zigera mu 8,000 zaraye zikoze umwiyereko cyangwa se akarasisi ka gisirikare, aho biyerekanye intego yabo ngo ni ukureba uburyo ki cyangwa se kwiyereka abaturage, kwerekana ko ari ingabo zidasanzwe zifite umugambi ngo kuba zanatera M23 ubwoba. Izi rero ngo zakoreje ako karasisi hariya umugwa mukuru wa Kongo ariwo Kinshasa. Reka rero update yacu tuyisoreza ahangaha tukwibutsa